Ke Parish Mawprem hak singu blay beladap kalau penlong ya ke Proseshon Iukharist hak baki pat riungat ke Parish kila wan bani shimbanta da ke jingshit ham ringkat ke jingadon langjong Father Sedesh Marak killing dog ke marjan ke Parish berkentuk bi Father Marius Tongni na maulai Father James Shilla na maukar Father Janice Nengnong Father Andreas Pariat ki sister bat kiwei hak ni ke las dang suara ke mas pekoj hak ke por shipo bejemen step balapen menta da Father Sedesh Marak Barak nok paisi la don ke jingyat Proseshon Rublay ringkat ber ke sakramen balai penyat saudong jong snong Mawprem bala senran ya sakramen do Father Sedesh Marak bala penkut ya kini ke jinglek buram bat Rublay ke sakramen dah ke jingkul ku ya kipat jong blay barok Apostol kabaga kente kawan yang hijat cobu bat pensle u daga umat bat nyat kata senyu lajong mela om kipo baro lama namarba kala id pala gane bai mensir yang ini naga pendangan jeng ai mensir nyong langis ngu yang ego Jesu ya roh yang ego Jesu O Jesu mela tolong Kristen ni baya per na dijat engkau ya per na diweki bayin lang salam ni laban ni laban syakri ni laban isne ni laban smolem ni laban ma bang ni laban yaisha bang ni laban yai ma bat ni laban yai kedu ya kiwelu kane kai baka Iukharist bakur abang yobang ai ke bor ini kane biar Iukharist bakur kan ai mensir ini borabor naga menta kane ni kepa dan ni putra Yesus